Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong. Tang hadian katuk ane kenta hadian baka sorkar kala permenapat ba wei doktor jang ka Bethany Hospital Shillong kabaran hapo Nongram Hills ulangat au kunyang jeng pang COVID-19 hakasni ke babon kata haka katsau trek matau benaya yong arajar arpo hakanong ba Shillong kisnong kitau kila kenjajar ki surok kithli bat wat ki dukan dawairu kila kangkerdap lon namar baka sorkar kala penjari dak ka curfew ke basapu prakenta kakan hon jong ka Batesi TV ke balaya cekeleng ke Sor Shillong kalalap baki dekat jong ka Village Defence Party nang ta kidkhot jong kiseng samlas nong bat kirang ba nong ilam snong kelayang pahara hala ki jong ki dong bat kilat jong ki surok snong ban khanglat ya ka jingwan rong ki breu ki banabar sapo ki snong ki thau nadu ka por step layo sngo ba ki bor sin sha snong ru kila pertaling ba ki tin hong pensawa ban penpana ba ki tu ki pai ba nong song snong ki bla let sha sumar ha Bethany Hospital Shillong tat halani shuwa jong ka arpo artrek ubnai leber kin sngo ba ban pentep lengba ka telefon hau number 108 bat au number 1070 kenang bagi bot penya jong katna ka koi ka khia kinla ban budin ya ka koi ka khia jongki hakaju ko por ki bor sensasnong kila mana teng ye kinong susnong bakim bet satya ban net rong tengkong hakum kani ka por handre ki dei ban song khop halayeng kenang ban yada yaladi na ka jing sa phriang ukhyang jing pang COVID-19 Asam Rasul remember that junction there. Bakin soha banbu ya dari kor manasni Kabanging isimi kani kamau jam kalong bahadin mana kaliang jong ka sarkar komtu kini kising gila lek no ka penpana ya kaban kan ai ke relaxation den rei komtu nen jamit ki kabang yo ki dingtip bakladon ko wi ka kes hang ne hakari ga jungi de kalong kum ka awareness na ka banta juki pai ba ya ka ba ki na kaliang jong ka borsnong rekat ka jingi trailang jong ka sing samasnong berki rang badong te ni parha po jungsionong nang ba ki pai ba kinum ya ni shurun sheneng te ba ku chakin long arkar ban pikir nama ba ni ke jingpang ya pangim lah ban tip balik saya ki don ki pai ba ki balik ban visit po Bethany ki don ru pat ban le ki batrai hante po Bethany Hospital te knang ba ki pai ba kin isolate hala ke jungki desem tingi yami kumne mental sini ban ngindang continue ru kising ba sha kising phone ya ka ba ki pai ba kin shang hok lagi jong ni sen di nang bakan wara ya ka protective measures na ko ben ta in lang kasalan ko sini di kumbang ngi ju i na ko ko por de gidon gi bri gi ba yo ya ka curfew pass de gidon ko balong valid kadon ko balong valid te nang ba kandon apa ka di restriction ya ka bang ngi rap na ko ben ta kaliang jong ka district administration nang makan bis kan ga dingaya kan ba kan de mata ta ya ka ba kita ni kali wa di ba ta ini di jingkho di ba ru kom kali ga jong ni kali ki nang ba ngin confirm ya kali ja kawan ga jong ki la ka ba ka jingle ka jingwan ga jong ki kalong ka ba genuine ya
Lagi jumpa king lah, king lah kalau kata mau baru kata, dan mensingi kan duna, nak area jangi kalau ham he am, dia kesingi bagi player tu, idan volunteer jangi idan, terkam tam, dapat kirang badang berkhawat, man kidan kila ham corporate, dan dari meneng iba ke bahkan parking kalau meneng ni, semua tu positif case, dia nak kalian jangi kubur senang ya, parking karun kami, kam kami ketika main area kalau kita kirun kami. Dia nak kalian jangi VDP dekat kirang bah nasional dan badang nasional naksa ini parking bah kali kawan kentam hang ni kidung kibri jangi bah kisim sting andang layo khabar bah ladan positif kia su kaya kayang kim kaya kidon sa kibri kisim kabu karpas ki ke masuk ka ada pentep begitu karpas ki invalid tingi dekat ngetre lam masuk ka kan man long ni ka operation ko job one dispensary ni apply balik sim dawai ni apply dekat bagai ni dah keli dah pertubuhan prescription igri bandan biang kan ni kini ketika main junction dia hang ni ladan mai ki ki nak kali VDP the next kadang ke kenton atau ketika kila adan ki VDP na pa ningka next kadang kanok se kila adan kirang badang tu junction tu balik seluma ba the next man kidan sekirang badang man kidan kila adan kirang badang masa kidan kam gajing rap tu kila phone ni dan bila raga situation kalau nama kila control kirang badang ya gitu ki para nong senang ki balale siapa ke Bethany Hospital nado ke Adhuatre upnai March hadok ini kismi agaba Philipet ye ki bahiyang basam ki jongpi nedan ki bathia apop ki hospital ke bapilawan apop ke snong snobha bafin register honu number iwe not pra lani iwe not nyaw not bat kubjuru ban pentep sekirang badang kublai sibon